Cahayu naman memberi kedaberan, nama terjabat Robert Asiria. Henry daging kuslan, nama rudan ditingkong, uyay wak ilang ban pengkian. Wadah mestos ilang makamo ha Israel. Henry kadut ulay ngekutang, bagi timpang ilaku sisya. Ulama cing mentelah wadah mestos ilang makamo ha Israel. Henry kadut ulay ngekutang, bagi timpang ilaku sisya. Ulama cing mentelah
Sampai